Bafowethu sanibona lena ke abantu nje asebekhulile asebekwazi ukwenza izinto. Uyabona ekhaya uma kuthiwa wenze umcimbi noma ngabe wenza itiye noma ngabe wenze umsebenzi nje impela omkhulu uhlabile. Ma usuke wawubika nje umsebenzi yawa nenkomo wena umuntu osuke wenze lowo mcimbi awubusayaluza. Sikubona ususedrobheni ushiye ekhaya kuyahlinzwa. Sikubone ususemabhodlela sitolo kuyaphuzwa nawo lapho awube usaphuma ekhaya mawenza umcimbi. Kufana noma masethiwa sekuyadliwa ke ekhaya usukukhiphila ukudla kunikeza abantu. Awuphumwe namnikazi womcimbi wena usingaye kulomcimbi kulelo tiye kulowo msebenzi lowo. Sikubone usulwayize emarenki wena usuyothenga utshwala uthi uya-eda cha awuphumi ngoba sekuyadliwa. Ilahleka lapho kuyifomula uyaqamba umuntu sekufanele ngabe kufika izinto noma kuphenduleka lento asuke eyenza akasekho ngoba phela usubabizile abanikazi bomcimbi wabathinta abanikazi bekhaya sebefikile ke manje bazodla kuyajatshula sebephethe nesibusiso ke mhlawumbe bayadla lapho sebethi umfana madoda nomuntu ontombazana wasenzela kahle kangaka lengane yethu asenzela kahle kangaka ayisekho ingane bese bezoyigixabeza ngesibusiso ayisekho ingane nalapha ekhona hayi ukuthi lapho izothi shwi makuthi uyantshontsha ke yaphuma hayi landi indaba laphana ke awuzanga ukuthi ngenza itiye lapha ngenzela ugogo ngibashiye nje bedla abantu i-out leyonto i-out yonto uma wenza umcimbi usihamba ubhonga lapha emathaveni usuyabhonga lapha emarenke hayi ngishiye nje lapha ekhaya inkomo isiwile njoba ngelapha awuphuma ubusaphuma ngoba ezinye impendulo zifika ngalo lelo langa ngasikhathi sokudla lesi isibusiso sakho noma ukubonga lokho okubongayo abanikazi bakho bazokuphendula ngaso leso sikhathi leso wena osuku ukhona ngaso awusekho ngesikhathi sekudliwa nje wena awusekho uza ngemoto yolanda umngane wakho ngoba useneke miyeke ngamanangezi umngane wakho masekuze kwaqala kwadliwa masize yawa nje inkomo kwahlinzwa awusaphumi wena awusalandi nathende awusalandi nayitulo awusahlangabeza namngane wakho awusaphumi nje usuyathumela ingakho kubalula ukuthi uqoqe yonke into yakho uyibeke la bese uyaqala kuyisa inkomo leyo bese uqala ke uhlaba imbuzi leyo uqale kunqobela bona mthuthu bakho makuthiwa wenza iti kodwa awubusayaluza uphume ngoba kuphambana lapho into yakho uthi ihambe kahle kodwa wena abantu bese bezokumukeza lokho okade ucile noma leso sibuso sakho abasakufica ekhaya awusekho ususe mall awusekho ususe tavern awusekho ulwayeza lapha emarenki hlala phansi kuze kube uyaphela umcimbi nangakusasa awukwazi ukuthi abanye abantu ngani bayahlaba ashiye kanjalo umuntu aphinda athi usemsebenzini angalali cha uyalala nje ekhaya nakusasa futhi ukhishwe iqoko kuze mhlawumbe kuyise nethende mhlawumbe usungahamba ke ntambama ngakusasa sekuphume sekuphume ngisho kwabantu balanda ngisho iqoko kwaphuma lokudla kwasekuseni noma makuthi elikhona indlela uphinde ulale futhi usungavuka kusasa uhambe sebedle bonke abantu baze balanda neqoko abanye bawushiya umsebenzi ngalelo la ngumuntu ahlaba aqede kukhishula ukuthi abantu sedumisa imoto seyahamba akasalala enye impendulo ifika ngakho ngesikhathi kudliwa enye impendulo yalokho kade kwenza ifika ebusuku sekudliwe enye impendulo ifika ngazi iqoko ngakusasa ufuna kube khona ukhiphela abantu ukudla bedle awuyaluzi ma wenza umcimbi usuze wayihlaba inkomo nomsuzo wawubika umsebenzi awubusayaluza ngithi angenivusa lapho ke niyobona izinto ezingathi ziyaphambana ziyageja nje kanti ifomula noma imethod enenza ngayo izinto sithe kuphambana kancane awubusayaluza mawusuze wahlaba ubusayaluza masekudliwa awubashiya abantu bedla uyaluza wena la egcekeni ubaphakela udla kodwa awubusaphuma ngesango kuthiwa usekho ekhaya bengithi ngibavuse lapha abantu nje uyobona izinto zakho ukuthi uyazenza ubone zingenzeki kanti indaba isala kuwe.